Kuna na ni Kabsat Elias Evelyn Villanueva na imbangal daw katagitiin na nang nangruna kinibagat ko nga ni Evelyn Villanueva ti anak ko nga ni Elaine Villanueva dagiti kakabsat ko kininanang ko nga ni Anita Villanueva listening from Hello Hawaii. Taga Hawaii mo lang request ko man tay utang isagot ko kadagiti pada nga ada utang na. Well kabsat amin ada utang na mugkat di ba? Hello kabsat June kablao man na kami man nga half mamas on the way nga mapan na perform iti baptismal party ni Martes Kano, Edius Agbalog, Josie Cabal, and myself. Thank you, and our driver, my hubby, Ron. Ay, piman ni Kabsat nga Ron. Iso din nagimaneho katagiti hap mamas kat amukunay nga nagpipigsa nga pumag-aagda kita. Siguro nakakalub tilapayag na ni Kabsat Ronald. Or, may samot iso na katagiti pumagpag-aagtat ta dito o nagtilugan. Apo, nagmayaaman ta, oray no dita kalugan kat tamabaling ka ag-online dita. Hawaii napigsa ti internet dito ngamin Philippines apo sala napigsa ti connections no naka-static ka datay naka-wired ng no wifi and everything I got damdama agpugsa-pugsatan ti signalan. Well, data 7 sis kat kansion ni John Mark daji chorus nga parte na so nga I cannot do that at this moment. Naruamak nga ag second voice sa lataditan. Kan dandanin mo siguro sa mga putan. Tay kaduak dito iso nga pakiuri labasitan. Kabsat Kathy on the way ni Jan Markan. Ngaro dagit pa do mga blaw apo. Sir John, may I greet my sweet and lovable wife. A happy Mother's Day. I love you mahal ko. Corazon gusto. And of course, to the great mothers on earth, ala ko na sa mundo kung wala siya. Kuna na, my late mom, Philomena Raimundo Gusto. Salamat, inang na saan ka man ngayon. Nasaan ka man ngayon? Biglang nga nagtagalog. Gusto nga nakigtutak. Salamat, inang. Nasaan ka man ngayon? Lagi ka naming naaalala. Sa lahat ng mga mothers, Happy Mother's Day sa inyo lahat. Greetings po mula sa puso ni Danny Ray G ng Etchage. And of course, happy Mother's Day to all my sisters, Millie, Rosalina, Juanita, Julieta, to our late sisters Milagros and Ana Marie, I love you. Mga kapatid ko, salamat sa mga pagmamahal nyo sa akin. Danny G of Etchage, apo, dagitaman nga nagbagas nga pangablaaw, nga ori-awan, dito'y lubong kat malagi po pailata nga padayawan, itanok, iti kinasing padakeng ka. Thank you very much, Kabsat. Makapa-inspire na kita nga mensahe. May sabay, naibang alo yung manong June, kablaawang man ti Happy Mother's Day ni Inang Ertang, kinanay ko Carmen, Sabado, nang nangruna ni Mamak Josie Honorio. To'y adding you, Pacquiao Honorio. Please request ko manong June jay Kabaw, Agyamanak, manong ko na. So, duwan, iti nag-request apo ti Sonata na Pauluan Kabaw. So, kanta ak man langin na nagurtaan naman. Berukag na day Kabaw. Ayan na. Na ito siguro dito. Okay, kada kita nag-request iti Kabaw, iti Mixel Art Atay can over this official text line iti Sweet Radio 97.7. Dating order na po iti sumarunong nga sagot ko nga Sonata kada kayo.
Aglamin ka, ipatek ka, subsubuan ka, numanarimaan nga at Facebook ka. Siyak to nagtalong kung siyak to pa'y aginaw, ipayadda ka, jikatram numabarte ka, dahi ganda ko, hingga nagkabautan, agkat kadwatang tulatan, hingga nagkabautan. 8 minutos Karruba, sakbayan di alas 2 di malam kat madama kay lahat nga tudunga iti programa ng Paluan at da kami Manen with your Manong June and atay sumangsang po pailang kaanakak dyan Mark Pastor. Dito lang po 97.7 Sweet Radio nagsam 8. Ayan kat ako, basit lang pa na orasan alpasin di may isang oras nakapar partak na talaga. Kat ganun tanghali po pating ko nga po sa DMCI naka-duty sa kayong matagal na mga guard. Kuna na lang mat. Muti sa bahay kabilen. Gituta ka. Kuya June and dyan pakibati naman po ang Castresiones, Ochoa, Tagari, Acopido. Ti Happy Mother's Day at sa lahat po ng mga magulang na tulad ko. Kunana. Okay, Happy Mother's Day kang kakabsat. Naimbag nga aldaw, kanya Manong June, kablaw man, di pinsang ko nga niya Reggie, nga agor ka. Sad naman nga minang ko, so nga napukaw. Ayan na, napukaw ako. Hindi talaga. Nga agpirpirito tilamas. Kung ano niya di ipirpiririt nan. Nga agpirpirito tilamas. Kanya kapsat ko nga aglaladot nga ni Pengpeng kan Jojo kan Nanay Marlene, Tatay Bobot kan Lakay. Amin nga sangar dito'y ti Arak. Request ko man, kampay ni kamatayan nga kuna jay kasinsing ko from Castillo Echage. Castillo Echage. Okay, may sabi nga pangablaw apo, naimbang aldaw yo, manong, kablaw man ni manang mamangko, Telda, dita parang kay Eden, San Manuel, kan ni Antik, nga ni Paz, iti Happy Mother's Day, pakiplay man manong niya dakila ka inay, it's me, Sherilyn Timalasin, Balintocato, ka Santiago, Isabela. Agor katak kumita man tiya, sunata nga mabaling ko nga kansyon, ang agmaymaysa. Dati man, di sonatang isagot ko katigiti so amin nga tungtungay kita tag, lalo apo tigiti hot mamas, gor kata basaag ko liti naganda, ag-perform na kanukat apo, I wonder na nyaman dagiti badbado kang ka, agiti matintinag nga bla bla o sigiti hot mamas, ije hilo Hawaii apo, talaga nga makaayayo dagiti pa nagkawkawas da, nagpipintas. Okay, once again, para iti grupo ni Kabsat Cathy, and of course, the driver na ni Kabsat nga Ronald, as well as kini Martes Cano, Edios Agbalog, Josie Cabal, and once again, kini Kabsat Cathy. Dahil nga ro, dito may paay nga sonata kata kayo, katsapay kumata, hanyumat nga aramid nga kakaasi, dahil italala kayo. Nga ibaon nyo isuda and everything. Sirok ti pandiling kat iso nga I'm trying to connect the sonata dyan ti grupo yung numabay ka sa amok nga hanyo ibabaw ni sutang aglaba when no agisal lapay aginaw ka nag-awir ti ubing kasi nga ro ti sonata nga para kata kayo. Nagtarakit ukis mo, nagtaer ti takder mo, nagtakel tamasas mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, pati tirong apandaghalis yan. Nunagnakan ti kaduan, talyawan datapusturan. Babae arapa at nakatrabi day tamacho abagim kaay-ayuda apirme ngep anian akik tutimi tilaing mo arang pi
kapay di ubi. Aglansya ka nagsagad, agpisok ka nagdengdeng. Daytar naganap mo, iti ka pipiling. Adu kanot pinaspasangit mo, inararem sampinanawan. Adapay di nagsamal na mati nga ikalaysan. Aring napay kat nadalisan, inalampay arinang. Anya tata, tirupang nakasarak sunat na bakna. Sino ti pandiling, kinalalaking makaduling. Aglaba ka nagkupin, agaw awir ka pa'y di upin. Aglansya ka nagsagad, agpisok ka nagdengdeng. Daytar naganap mo, iti ka pipiling. Nagmayat, abuyaen, tabagin pa'y di agpalengken. Agugas, tinanganan, ken agsibuk ti mas masetas. Adamet tay makibarbartek ka, ngem kelat nga taray ka. At tay tam, tay tudo, tasalapay kumabasada. Sirok ti pangdiling, kinalalakim nakaduling. Aglaba ka nagkupin, agaw awir ka pa'y di upin. Aglansya ka nagsagad, agpisok ka nagdengdeng. Daytar naganap mo, iti ka pipiling. Sirok ti pangdiling, kinalalakim nakaduling. Aglaba ka nagkupin, agaw awir ka pa'y di upin. Aglansya ka nagsagad, agpisok ka nagdengdeng. Daytar naganap mo, iti ka pipiling. Daytar naganap mo, iti ka pipiling. Daytar naganap mo, iti ka pipiling. May salaang iti saludsud ko dito panunod ko, Kapsat Cathy. Apay nga nga kasali ni Manang Lisa dito Hot Mamas. Isuna ka di iti director. Ayan. Anyway, nalpasan na po iti umuna paset iti programa na paluan. Adda kami Manen with your Manong June. And dyan magkitil lang po 97.7 Sweet Radio nagsamahid. Kat agsubliya po iti 4 dekado kalpasan. Iti sumagmamanong palagi. 97.7